Yes, nano ni kaze nshuti bakundwa ba Rwanda Media, mwese mukomeje kubana natwe mu biganiro byacu byo bitandukanye bikomeza gutambuka hano kuri Rwanda Media. Uyu ni wa mwanya mwiza tuba tugarutse kugira ngo tubageze amakuru agiye atandukanye arimo kuvugwa mu mikino hano mu gihugu iwacu mu Rwanda, agezwe muri ekipe y'ingabo z'igihugu. Turaza kuba tukubwira udusha twinshi saga zabaye ku mukino wahuje ikipe ya Aprfc ndetse n'ikipe ya Musanze. Impaka zaje kuba ziba zivugwa niba ikipe ya penalty yaje kuba ibona niba ariyo cyangwa atari byo. Uraza kuba umenya ukuri kwimbitse hano nk'ijisho ryagutse nk'amashusho twarebye neza hano kuri Rwanda Media. Turaza kuba tukubwira ese iriya penalty cyangwa se yari penalty yateje impaka, umuzamu wa Musanze akava mu kibuga akanga abakinyi bose bakivumbura. Ubwo rero ni byinshi cyane turaza kuba turebera hamwe, tukubwire umutoza yaje kubatangaza ko inyuma y'umukino, abakinyi baje kubatangaza ko inyuma y'umukino nyuma yuko bagiye kwitegura umukino bazaba bakina n'amagaju muri weekend itaha. Ubwo rero ni byinshi turaza kuba turebera hamwe birimo kuvuga muri equipe ya Aprfc, umukinyi wo muri Uganda, umukinyi ukina muri Villa hariya mu gihugu cya Uganda, umukinyi w'umuwinga wagatangaza hariya muri Uganda, byamaze kuvugwa ko yamaze kuba yamara kusozanya n'ikipe ya Aprfc detayi zose ubu ngubu rwose ngo official nta gihindutse. Ikipe ya Aprfc iraza gutanga itangazo yuko yamaze kuba yaba umukinyi wayo ku mugaragaro. Ubu ngubu ntabwo byemezwa n'ubuyobozi bwa ekipe mu buryo bugaragara, ariko amakuru ahari arimo kugenda agaragazwa ndetse arimo kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga nuko umukinyi we tayari yamaze kuba yumvikana na ekipe detayi zose. Umukinyi akaba asigaje imikino ebyiri agomba gukina, imikino igera kuri 2 yose agomba kubanza yakina muri Villa, noneho akabona kuza hano i Nyarugenge akaza kuba yatangira imyitozo muri ekipe ya Aprfc. N'umukinyi watsinze igitego ubwo Uganda yari irimo gukina n'ikipe y'u Burundi. Rero ni umukinyi umeze neza, ni muri za ntego ikipe ya Aprfc ikomeje kugaragaza yuko ishaka umukinyi ukina titere muri ekipe y'igihugu ndetse no mu kipe akinamo ya club, akaba ari umukinyi ubona umwanya uhoraho. Ni muri iyo gahunda rero yuko Mutadrikonovic bamwemereye yuko agomba kuba yakongeramo muri Mercato abakinyi bagera kuri 3 bose kugira ngo ikipe ikomeze kumenyerana ndetse ikipe ikomeze kuba yakomera, ikipe ikomeze kuba yatsinda ibitego byinshi. Urabona nk'uyu munsi habonetse ikibazo gikomeye cyane kuko ibitego kwinjira byabaye ingorabahizi, keretse yuko cyari n'ikibuga kibi, ikibuga abasore batari bamenyerewe wenda keretse ariyo nayo mpamvu Mutadrikonovic yaje kuba 11 mu kibuga mo hagati. Mwabonye yuko yaje kubanzamo uwo bita Ruboneka, akabanzamo na Ramazani ndetse na Raminiba. Ramazani na Ruboneka kwari kugira ngo bashire imbaraga kugira mu kibuga mo hagati, kubera yuko yarazi neza yuko abo byibuze bamenyera ikibuga n'aba babaka ndetse n'aba barafinda. Bari abandi bose Tuyisenga Arsene Tuguma nawe ntaga kimenyereye neza. Niyo mpamvu Yusuf Seydou Dauda atakibangijemo, ariko mu byitegeye yuko mu mwitege yuko ku mukino bazakinira i Huye ikipe ya Aprfc izaba yakiriwemo n'ikipe y'amagaju Football Club, uwo bita Seydou Dauda ikibuga agomba kuzakibanzamo. Ndabizi yuko abakunzi ba Aprfc mumukunda kandi mumukumbuye, kubona ari gucacamba hariya mu kibuga mo hagati, muzamu mubonamo azaba ari amahitamo y'umutoza we agomba gukina nawe, nimba azakinana n'uwo bita Ramazani cyangwa se na Ruboneka, namba se akazakinana n'uwo bita
Radio Rwanga Engineer. Reka dutegereze turebe niba ruboneka baba bagiye kongera kujya bamuhengeka cyangwa se niba uwo bita kwitonda Arebaka ndetse na Muzungu bazakomeza kubyimba uruhande rwabo, dore yuko nabo bagiye kubazaniraho undi muwinga urimo kujyana, bibasaba kugira ngo bakore cyane kugira ngo bapuse imbaraga, bakomeze bazamura imbaraga kugira ngo berekane yuko nyine bagikeneye. Ariko uruhande rugwaye cyane ni uruhande rw'uwitwa Mugisha Gilbert barafinda. Abantu benshi bagiye basigaye bamuvuga byinshi cyane, basigaye abantu bavuga yuko barafinda asigaye afata umupira ariko barafinda kubyaza umusaruro umupira bisigaye biri hasi, dore yuko uyu munsi nubwo yatsinze igitego ariko izi defo muri no minsi ziri kumugaragaraho, ntago arimo gutanga passe zivamo ibitego, ntago arimo gutsinda. Ubwo rero barafinda tuzi ni barafinda wacengaga yagira imbere y'izamu akaba yana cingana nyezamu akaba yatsinda, ndetse akaba yagira imbere y'izamu akaba yatsinda igitego. Ni gutyo bimeze barafinda nawe nyine. Ubwo birumvikana ko bagiye kuzana undi mu wing ugomba kumushiraho pressure, ugomba no kumwicaza nareba nabi. Ubwo ni gutyo bimeze, nawe nadakora cyane nyine ngashiremo akabaraga bizaza kuba bigorana. Reka twite cyane dukwite tubangura gusa, reka tubibutsa yuko wowe turi muri kiganiro ukaba turi wakanda kuri iyo buto ya subscribe. Uyu ni umwanya mwiza wo kuba wakanda kuri iyo buto ya subscribe kugira ngo dukomeze kubana, kanda kunzogera ukande like, umanure muri comment tubwire uburyo ese wowe ukurikije uburyo tugiye kugusobanuramo iyi penalite ubyakiriye ute kuba ikipe Aprfc yahawe iyi penalite. Mbese ni ukubera iki kipe Aprfc ihabwa penalite abantu bakajujura kandi mu by'ukuri ariko andi makipe yayihabwa ntihabe uruntu. Aprfc nimbi iyibonye ibi nabimerita biraba uruntu, none bizagenda bite? Igikorerwa amakosa ntiyasifurigwe cyaba ari ikibazo. Nanone umukinyi yakoze umupira wakoze ku kaboko ari mu rugo rw'amahina, umusifisi nta kindi yari gukora, yahise atanga penaliti. Abakinyi ba Musanze barigumura, umuzamu Shaurine wa Musanze arigumura ava mu kibuga ngo ntago yarajya mu izamu, ariko iteko nyine rijya rirusha amabuye kuremera. Ni gutyo bimeze, byarangiye asuye mu izamu wo bita Mugisha Gilbert barafinda. Sorry, ntago ari kwitonda Arebaka, Mugisha Gilbert barafinda aza gufata baro, abantu imitimira bajya bakunze ba nyamukandagira, imitimira bajya ko ati Mugisha Gilbert nto tumwizeye kubera ko muri no minsi ari gukora ibintu by'agatangaza, ntago arimo aratsinda ibitego. Ariko byaje kuba bigenda neza, uwo bita Mugisha Gilbert barafinda aza kuba atsinda uno mupira wa penalty yari yahawe kugira ngo abari wowe utera, yaje kuba atsinda neza cyane igitego cyashimishije abakunzi ndetse n'abafana b'ikipe Football Club baraye neza, nubwo ikipe ya Rayon Sport nayo yaje kuba itsinda. Baraye neza pe, akunzi b'ikipe Football Club baraye neza nyuma yo gutsinda ikipe ya Musanze Football Club. Ubwo rero reka tubashimire mwebwe mwakomeje kubana natwe mukurikirana iby'uyu mukino w'ikipe ya Musanze ndetse n'ikipe ya Aprfc Football Club. Ikipe ya Aprfc ikaba yari yimanukiye i Kigali icuye n'impamba yayo y'amanota agera kuri 3. Ibintu birakaze cyane. Rutahizamu mumwakiriye mute? Rutahizamu w'ikipe ya Aprfc Football Club guturuka muri Uganda agiye kuba yazana Nyarugenge, uwo bita Hakimu twanamugarutseho mu biganiro byacu bigiye bitandukanye byashize. Uwo bita gose Hakimu tayari yamaze biravugwa ko gose yamaze kuba yumvikana n'ikipe ya Aprfc Football Club. Bamwita Hakimu Kiwanuka boda ewan, yamaze gusinyira ikipe ya Aprfc Football Club imyaka igera kuri 2 yakiniraga Villa Sport Club yo muri Uganda. Biravugwa yuko yamaze gusinya, ariko nta tangazo riri official ryava muri ikipe ya Aprfc Football Club ritangaza yuko ekipe
itangazo ryava muri ekipe ya Aprfc rivuga ko ikipe yamaze kuba yasinyisha uno mukinyi. Ubwo bivuga ko ntago itangazo riri official risohowe n'ikipe ya Aprfc ryasohoka, ariko amakuru ahari yuko uyu mukinyi yamaze kumvikana n'ikipe ya Aprfc ndetse n'ibyo gusinya bishobora kuba byamaze kuba birangira hamwe n'uyu mukinyi, hagati y'ikipe ya Aprfc ndetse n'uyu mukinyi Hakim bakunze kwita boda hara muri Uganda. Reka tubashimire cyane mwese twabanye, mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda cyane. Amakuru y'imikino nakagaruka no kuri Rwanda Media, mukomeze kugira ibihe byiza.